attention hari umukobwa amakuru namfise nuko ari umukobwa yari yanzinditse Berimeze gute gasimbizi Neri imbere yo kutugira mariage yaciyaduga yamenye ko bucangira mariage yaciyaduga mu Rutana iwabo w'abadog bagenda kunkaranga urazi ko nambaye ikoti nshasha kiratabuka imodoka ngeze kuri batirapfa yego simbizi ibintu byagenze gute kuri bata hagati muri centre ville imikarango mugabe imikarango nikora ku mwana w'Imana ntibikunda ntibibaho karagiye karavuguta ko kiya kibanza mwamikazi yari yicayemo niko kari kagishaka kagishifuje kuva kera cyane gose ukahaje ngumva ndakubera ngo umutima wawe toka kure ngunze ndawushone umutima wanje urabona yuko usunika amaraso ya Owaye bombone ugira bombone igomba karika ibyo birambwa ati nibibaho ngahora turi compatible nibibaho amaraso naho uye oya nikipasa adeni nizihuje kabisa ngaho simbizi uragiye gutora amamikazi turemeze gute ukuntu hari gihe ubugiye gutora umuntu ku musi ubuge umva bari umunsi uryohewe wari umeze gute mu muti cyangene kumwe mu muti wari umeze gute urumva nabwiye kwanza ko jine nanyoye ka support Ibabu nakanyoye stade kwa iwabo n'umukobwa sivyo bari batwiteze sivyo je d'abord mama ntihaje kumpitana kuko ari programme yazindukiyemo kare ntihaje gukuntora muhira kigira kabiri nari napanze ko mariage ibera mu Mburugini mama nabuje koza kwa kasaporo mu gatondo kugira nyine You were my people, it's another day, it's another blessing. Man, Dan TV. People them call me Dan for real, the champion most conqueror. From zero to hero. From nothing to something. Man, MCG. Kwa Kayondi urahazi ifite Mukamesa. Kumwe meni kuke oya Mukamesa ari kwa Kayondi. Kuri bonesha. Kuri antenne. Kuri antenne simbizi nawe urahazi vraiment ari narigeze kurerera bafita apito mwishita gatara ndarereyeyo warurereyeyo umuntu narereyeyo munyoma ndonkayo nabuzukuru ndabeshaga gureze umwana akabyara umwana cyagira muco w'umuzukuru wari ufise umwuzukuru none wibuza ati ngiye kuraba umwana ebara bro abantu kuri maje ngiye kuraba umwana no umwana avyaye umwana yavyaye umwana yaraca umuzukuru bakunzi bakamo TV ndi kumwe na Idris bwo mutaje ukavara inguru maniragaba mbe bwo mutaje kugira kuverite y'urubandi kandi gwari uvere ata muntu umwe yari yimiriwe igufira ko no twari turi nawe imodoka igufirako bakafuye mu bro reka ngubaze akabazo kamwe utari nje muri entro ndikubona Idris Maniragaba simbizi wa Semavumba ubu yitwa umushinga ntahe serugo imbere y'amategeko n'imbere y'Imana jewe ubu imbere y'isinzi yawe je ndi serugo menda ndakivuze neza yego vraiment je navuze umushinga ntahe kirumvikana cyane serugo serugo uri umugabo kuko ufise umugore ugaba oya kore ngaba je ndi serugo ibyo by'umugabo banu bose n'abagabo ngaho je ndi serugo serugo simizi byaje kwindi poem warahinduye na style bisigara yuko z'abaserugo hama cyahagika bwagiye ni serugo ugiye ni serugo arenganye simbizi umeze gute je ndi fresh umeze neza none ubibona munezero ni full package simbizi ngaho mama mwamikazi uramushikaye mu nzu mu rugo cyari umeze gute kuri simbizi fresh tu ujya munsi reka ngusubize inyuma umunsi umwe buca ugira urubanza wari umeze gute urubanza nawe na DJ Fani muri ville ngiye kwa Oscar Victor Cote arambaza ati none eski wewe ibyo ufise mariage kuyati bya vrai
none yaje gukora impuzu Mm. yaje ku impuzu yari yaguze ko ari uraza ajya ma prêt à porter ari gihe uyagura ugasanga size sawa ko agaba urumva so umva na ikoti nayiguze jeudi ruba samedi ko yari umugira yaje kungambanira yari yambuze tora abajama niyo mpamvu navuze ati mu rubanza rwanje umuntu wese azi ko yiyemeje ikintu batabizanye bijya bu party nzoguhereza abapeti bagira ama challenge kuri TikTok senda bu booster uca bu booster uzo wemeye areba mesaba ifu ndayibone nabahaye ukwezi kumwe abiyemeje ibintu ati umugo kwezi ntabibonye batarabizana uzo umuntu wese azi ko yiyemeje ikintu atarakizana ndafise y'ama video yose ni challenge kubera abo bose bakwegewe nande n'umutipe witwa Stino yambwiye ngo ikoti ntuniyumvire n'ikoti canda umunsi mbona hasigaye 2 jours man tufatino nini ndako Oscar kwe narasanga bitaga koti kwe kami ya 6 kameze neza mujama yambwiye ko amukoti y'umuriyoni yamu diaspora cyangwa ngamo imujumbura nyine apare bari komeye so rero jo urubanza rwanje gushika novuga yuko wari umunsi nk'iyindi wari tamporize sije nitwara kuri vola yo witwara kuri vola ntushobora kuja kuri vola ufise stress oya nibiba sigura yuko nta kibazo nani mfise ngo abantu baraza kubura ibyo barya baraza kubura ibyo banywa baraza kubura aho bicara byose byemeze neza nayinzi ko bitunganye simbizi kumunsi nagize stress gusa gato ngeze ngansanga batari bwagire check sound wari wakizana stage hari mixage digital bategeza gucekinga byose bamere ko ibyuma byose nize mixere bitora kora mixere hakoze ntihakoze ijya miswere y'ama mixere hakoze mixere gito imwe yiduza imanura mu programa usavinga urumva rero check sound yagiye kuba concert gombita plan de concert urubanza rugomba rutangura kumunsi w'urubanza ngaho urabyutse mu gatondo urumeze gute kuri Simbizi adrenaline ufite mu mubiri yaremeze gute urabanje kuba support wanje kunwa saporoji nico kinyobwa cya mbere nahereye ko kunywa mu gatondo kugira ngo uri fresh nari live wari live ega titre ya live yanje yitwa ati Demana arasara wayiyumviye title kubera uwo munsi mwazo twarahuye na Demana yambaye ama écouteurs ariko aragenda yivugisha utujambo twinshi avuga iki yapenda yita mu kiganiro ndi kwa muvayo ndi mu kiganiro mu kiganiro we mutezi ngomba cenjayo ubunyene ngomba cenjayo kuri 7 Lovers duhurire chandago isa urumva roga bro 7 Lovers karamaza ko ndi 7 Lovers mva ni hotel shaka je yari umuntu yambwiye code atukeneye gukora urubanza ukeneye kwirigwa neza numwe ka support kora ka support kamwe kandi says vorte kagushira ku mwanya kuko umuntu urana jewe hari igihe ushobora kuvyuka mfise ibibazo byinshi babindi ko bikeneye nyishu kandi ugasanga izo nyishu nta nimwe uri bwishura uramaze ko ufise ibibazo byinshi atagira kimwe ufite inyishu yacu ukeneye kuvyishura mu kivunga cyangwa ka support kora ka support karagufasha mu kwicomora bate kugira shire ku mwanya kamwe yatuzi kufise urubanza kubera kamwe kaza gutuma ugoma matwari tuja gusoba umva benshi ari abantu bacafata bakamwa ibindi biyoga basanga bayubirize kumwa byinshi meka support kamwe nayo yakubise ndajya gatoki ukora ari nzi yuko ati ibintu ngomba nze gukora muri uru rubanza no kwicomora bate mu byasaba rero ko mfata akantu kugira kameze fresh kanshire kubihe kugira urubanza kandi rugende neza kandi kana mota bon kameze neza gana fu Chris yatari gafise wakikobitiye abari biasa ndibaza yuko no muri Eden muri ryatongo Adam na banyoye ka sapo utukanura neza ucubona ibintu byose ko bimeze kijani ubona na Yesu mukuzura abantu muguhumura abantu ndibaza ko yakoresha ka sapo
ndabona urabona tubona ngaho uragiye gutora Mwamikazi uraheje kwitegura wanyoye ka Sapporo n'agatoke uhejeje n'agatoke attention hari umukobwa amakuru mfise nuko ari umukobwa yari yanzinditse Berimeze gute gasimbizi Neri imbere ko tugira mariage yaciyaduga amenye ko bucangira mariage yaciyaduga mu Rutana iwabo w'abadogita bagenda kunkaranga urazi ko nambaye ikoti nshasha kiratabuka imodoka ngeze kuri batirapfa yego simbizi ibintu byagenze gute kuri bata hagati muri centre ville mugabe imikarango nikora ku mwana w'Imana ntibikunda ntibibaho karagiye karavuguta ko kiya kibanza Mwamikazi yari yicayemo niko kari kagishaka kagishifuje kuva kera cyane gose ukahaje ngumva ndakubera ngo umutima wawe toka kure ngo nze ndawushone umutima wanje urabona yuko usunika amaraso ya wae bombone ugira bombone kariki ibyo birambwa ati nibibaho ngahora turi compatible nibibaho amaraso nahuye oya nikipasa adeni nizihuje kabisa ngaho simbizi uragiye gutora Mwamikazi turemeze gute ukuntu hari gihe ubugiye gutora umuntu ku musi ubuge umva bari umunsi uryohewe wari umeze gute mu mutima cyangene kumwe mu mutima wari umeze gute urumva nabwiye kwanza ko jine nanyoye ka Sapporo impamvu nakanyoye c'est-à-dire quoi iwabo n'umukobwa sivyo bari batwiteze sivyo je d'abord mama ntihaje kumpitana kuko ari programme yazindukiyemo kare ntihaje gukuntora muhira kigira kabiri nari napanze ko mariage ibera mu Mburugini mama nabuje koza kwa ka Sapporo mu gatondo kugira nyine mbone numva nyine ko ndi jewe ko navuga ati none bwe mwana w'abandi bareze neza bamuhindero yose ikwiye baramwitaho baramwigisha baragirikara mutagatisha umwana wanje aratagase madame aratagase bose baratagase cyabona imodoka itano itaciye ko n'amazi menya yuko mariage umviriza la veille nanzi ko imodoka nja kuyogesha mugabo menya ko imodoka bahejeje kuyikora saa 8 z'ijoro kugira bari ko barayiverifya kugira bagira controle kugira mendi suire ko imodoka atakibazo zogera nubu hari ibintu batugaye neza amafizible kubera imiduga mwene gishaje kenshi yakera insinga nizo zikunda kukumara amazi umuntu basanga imodoka amafizible ari icomoye cyangwa ibiki ibyo rero gusa no bavuga ati kwana ninzi neza yuko nibakabona Kamburugini rero bakaje gutora Mwamikazi kugira ntimbe nyine uko baza kuvyakira kose fati bavyakire tubiyakire nta kundi babira kigira kabiri Ozi yari yansavye yuko yogira vlog y'urubanza gose ko kuva muhira nayo kumwe n'umujournaliste wo muri Siren Vibe mu cameraman Ozi imodoka yiwe yayidepoje wabo n'umukobwa Ozi yacayurira mu Mburugini nico kintu gufata umuntu ndibaza niyo mariage ya mbere umugore agize abamarene batatu muri Mburugini hari wewe hari cyane madame na Ozi umva Ozi yari nka marene wa kabiri mu rusengero hari undi mu marene kwera mu marene umugore yari afise ntera kugira ibyangombwa byotuma amubera icyabona hari cete bagusaba c'ubukirisu yuko usinyirwa n'umupatiri cyangwa umupatiri nta cyari gihari biba ngombwa yuko marene y'umugore aba grand sœur wiwe yaciye atoye cyo kuri Roshi icete cyanditse ko na Reverend Pasteur Denis Bucumi ex première dame icete ni kwiyam yakimusi gihuti ambwa ati sema vumba gomba gire mariage nyene icete gihuti man icete cyasinywe gihuti Pablo ashaka kwikashi kidodo turagenda ari urabyo urumva rero imva haya tuva babona umukobwa kintu cyane ifise gusuka ukuntu imodoka itanogeje
itanogeje imanyaguritse ifise amatrase bagongaguye yarize gutora umugeni nta kindi cyari ibindi byose byari bisanzwe nzi ko bizagenda neza byari bisanzwe ngaho urashya kuri bata ibintu biragize gutya mu mutima wiyumvise gute ati karabaye centre ville nayifise imisoro iteguye kwisunika gujiga nga narabonye se gihembe niho yaraje bari biteguye kwisunika no kuyiterura biba ngomba umutima wawe wiyumvire iki satani kwe yagombye gututobera ibintu mugabo ujya mugabo wejo nawe ati oya ntibibaho ategerezwa kuba urubanza rwa Simbizi rutegerezwa kuba satani numva yagombye kubyivangamwo cyari ibintu bikabije baragenda barafuruguta ibyo bafuruguta mugabo biramuka bigenze neza biramuka teswa tate kapata tugeze ngama mikro yose yakora yose naramaze hafi une heure ninga turindire yuko ama mikro yose mazima masha hajya bazinya ama mikro mashasha mikro bobo ramaze gushika wewe nako tumaze mwana munini twashitse check sound wapi biranga birafa kuri bata baburi mwana maze haje igari check sound gusa Hona mikro zihari ziraga kuvuga cyagati no munyagihofi namba ari mu gihofi abantu baruga cyane mu rutana yitwa gute ngiyani giho ni muri sosumo ngantuka mu masosumo ini bikunda je ubwe njya muri Kongo no igifiti cyo cibaraka cyabaraka ari to baraka muri Kongo acha ko ibirenze tek ibyo bintu ngaho use igangisha ngo Tanzania kwera ngo aruka Tanzania ngo ni gubiki kuntu ntibibaho oya ngaho urese ngaho twarezwe twakuze ba je papa yarafise indasago z'abazayigo kandi urazi ko indasago zijya mu maraso cyane gose je ndimwe amaraso arasatse kandi yango nta burozi bushobora gufata maze ugunca he we kuragenda ngo urafuruguta ngufata ngo utuntu ngo bujambo yivugisha ntibibaho ukura karanga kagenda muri twete kari gusa agira ibintu tiwe neriwe yafata agafoto kanje agashira ngaha agizindagize ngwari karanduga bati we petite we tuza ati nikibaho ngaho uretse ngaho urubanza ruratanguye ukuntu wari ubyiteze ukuntu wayibona utuntu nk'ibintu byagenze neza cyangwa ibintu wari witeze kubona nk'ibintu byagenze nabi byari nk'ibihiga boda bo jibi ndaba byose byarabaye ivyo nari nategekanije byose nateganije yuko abantu bari ngaha bose bafungura abantu bari ngaha bose baronka ikinyobwa banywa abantu bari ngaha bose bajya ijambo niyo cyari cyambere ijambo bamenye kumva ijambo hari abantu benshi batahawe ijambo kandi bari kuvuga ibintu byagiye muri programme sivyo kandi byari bikenewe cyane mugabo urumva ingwane n'uwo mwanya wariwe umva urubanza rwari rufite programme nyinshi urubanza twansi kucisha abantu amajambo kandi amasaha aragira n'ivyo tu nani umva niyo programme yabaye gusa y'abantu bagombye kuturagera urubanza ama microphone n'ibiki bituma urubanza ruteba gutangura naye handi ibyo natekanije byose byagenze nta waje ngaha ngo agende yidoga ngo yabuze icyafungura rwa rubanza gwiza vraiment abashoboye kurubona rwa rubanza rumeze neza bobo no bavuye ngana waza bararumaze ntwariye yariye plaza ibiri ngo ngaho plaza ibiri muri sereva ugasubira muri no miss mitindi ukagaburira abantu plaza ibiri zibya ntwajya prime mbiri Simbizi urubanza rwagutoye amahera menshi sigwa ko rugwiteguriye kabisa ntagwiteguriye none urubanza mariage ibari imwe nta yindi mariage nzogira nimwe nsigaje urubanza mwe muzonkorera go kumpamba ivyo nabakoreye ivyo mwabonye ndabakoreye mwarabibonye ngene nabakiriye asigaye ko namwe umunsi mwanshinguye muzomenye iteka muzonshingurana neza cyane ko muzonzingira mu kirago mgabe kirago ni fresh sana reka yego fresh sana yabikunda je testament mani zo mfashe nzofenda yanditse 6 ndahita ndarige nawo wanditse ikintu gukurikiza ibisabo by'umuntu arige nabyo usanga bigora bisigaye bigoye mino minsi kuko je ndifuza yuko n'inyuma yanje umubiri wanje wagirira akamaro isi kuko ufashe ukanshira mu isandugu
maze kubora iri fumbire ntacyo rifasha riguma haya nyene mugabo unshize ahantu ku buryo umubiri wanje ukongereza uburyohe isi urumva yuko bavuga bati iyi ni fumbire ya Simbizi uyu nta kintu kiryoshe nk'uwumvise iki giti kuba gitotahaye niyo mpamvu kera bahamba neza niyo babyita intatemwa urumvaga bro nivyo ni mu byo nifuze ko muzongirira inyuma y'ibi ni napfa ndo umuntu sinzi ngene nicyo nzo abandi mbwa bizongyohera avuga ati kijya giti kirahema isi mugabo hajya ijya n'ifumbire ni Simbizi aho muzoba mpamba ngwiteka kabisa cyane gose wana kumzinga fresh bakanshingura neza bakanegurira ahantu hamye testable kumeze neza hama gace bahatera igiti namba ari umukaratusi namba ari umugreve namba ari igiti cy'imyembe cyari ari nk'igiti cy'imyembe abantu bakaza bakamureka kiragaburira abahari ibyo bintu biba biryoshye cyane ego cyane gose Buda nyuma ya mariage wasanze urugo rumeze gute Buda kuko urumva ukuntu umuntu ababifiringa babibona utashe muhiri wawe umeze neza jewe tuguma kunyene mbaya nukunyene twibaniye neza cyane gose difference gusa nuko mpindukira nkasanga iruhande yaje niyo tandukaniro rihari gusa yego nta kindi naye handi ni kujya nyene byari bimeze Buda kujya nyene ko arunzi nujya nyene n'ubundi ubona agusahindyoshe gusa nuko nubu n'umuntu amamagaye atebana bro nkene ko dukorana akantu kanaka hari akantu acavuga atebana nk'akanda bizi ubu ko ufise umugore n'umwana urumva ko arundi muhezage cyane gose n'ahandi life nari mbayemwo sinovuga ngo hari ikintu cyatari ubu biraryoshe nta maresitora usura gufunguriramo urabyuka ugasanga toye gashuje neza kameze neza agatoke Buda nibaze yuko mwatasyo mazindwi imwe mba nindwi imwe sinzi ko murabibandanije mbona biraryoshe ukuntu uko jeune marié maintenant itegeza ko biryoshe misi ya mbere ni sawa na stress no stress madame ndamwikundira ibereye aho no musitwamye gusenga muri accompagne turi accompagne n'umwari biko butapera bwa urane sigaye nasimburugina madame pembeni biraryoshe kwerimu oya mitano kwa bakamwese mubikoze byo kamwese biraryoshe kweri sana bwo misa kubona madame n'umwana misa pembeni n'umugore turagiye gusenga yambaye igitenge yakwembetse Simbizi aba message wakiriye ubuke bwaho wa mariage yari message meze gutega Simbizi congratulations wabikoze you made it ego vraiment urubanza rwawe rwari top fresh tu yawe message meza cyane rero urumva tu narakunze ko urubanza rwanje rwakozwe na mwebwe ba bobo bande bakozwe n'abantu hari umuntu yigeze yambwiye ati ngo ufise amahera menshi cyatwe ruga rubanza vipambe none je amahera ndafise nyine mugani wa president ari mvugo president azavuga je nkayitahura muga abandi bakainterpreta ukundi je nanje nta mutunzi abaho ku isansu ubu urabivuga bro hakuna je ubutunzi bwa mbere mfise abantu baze daroze ngahe ngene yapambanye ngahe karasiga amarangi ari karasiga ibindi gusupakira amabuye kurarira ibyuma bwose n'ubutunzi ashobora guharura wazi ubutunzi bwa mbere ku isi no kubana neza n'abantu nta kindi vraiment kaka iyo ubanye neza n'abantu hari umuntu ataguha amahera mwaba akaguha inguvu ziwe hano hari sonorisation y'imiliyoni 15 ya sonorisation stage n'ubugendo bobo warayibonye ngenda pale ugendo ibaze muri agora bwati ngene urafata ifoto ufilime ufotore gwera hajya uzungurutse wafashe video tuvuga yenda kene munkorere budget y'urubanza kafuna kimbia urubanza rusa neza vraiment kwisana warayibonye ni wari wereye kwidame ntoca wiruka uvuga ati nkene ngogakubira mukengeza baradijeje n'abantu baje kujya bukeye n'abantu biyo baraje kujya bukeye sa umuntu akubwira ati
nkene ugaburire aba bantu kumwe kwa Yesu yageze abanze kugira amaji kugira agaburire wewe watanze inoti Yesu yagize ugwate bana nze babongeze izi mabora abantu baranyise bigende neza sibizi bya bintu biryoshye cyane reka tumeze nk'abasozera kuko uri muri industry muri entertainment tuje mu by'umuziki nibaza yuko hariho polemique yari maze iminsi y'ababuda polemique yandi ya polemique yazimwa n'imburugeni ipfiriye kuri bata yaraheze n'uyizana abaswere bazana inoti tukora ibyunguka bazana ama polemique iyo polemique twarayihejeje ari weruse ku iyo polemique warayikuye nk'igaruka ndiko baguhaye amahera baguhaye warayizimije twarayikuye mu nzira kutuwa mu njia nico gituma ngo baza kutuvyongera karere turi muri busy n'ibindi uko nazana ibintu ngo narandize indirimbo naragize waravyanditse iyo ndirimbo waravyaye biragusha imburugeni yacize kugira ngo bobo yagombaza ne polemique yazimijwe n'imburugeni yapfiriye kuri bata reka turindire ibindi bishaka uretse maze kurashe mu Burundi biroroshe kuzimya ibintu vraiment ukora gusa akantu kamwe ntibanabigarukana sie urayiherutse iyo polemique byaciye bigenda yazimijwe n'imburugeni ipfiriye kuri bata yego vraiment iyo polemique rero kugira bazoyigarukana namba ari mu vyunguka ega urazi ikintu kimega dan umuziki ni business ikomeye cyane gose gusa abamaze kumenya business bakenda kubakoresha mwe kubagira ibiraro mu rwo bamenyesha makuru dufate nk'ujya mu mere n'ujya muri rimbi sivyo ayo ba polemique bose hatuma amazina yabo agira iki aduga wowe uze simbiza ze kukudugiriza wowe amazina atavyunguka watanze oya sasa kwa tubikutu wewe gutuza mu mbuga abantu bose babaza ivya toka njiani reka bene imbuga bibandayiza akazi amo bandanye ugenda kwandika amapoemi uza unaingia ngaho narabonye ntuzenya ku rubanza rwawe Natasha yari yagwitabiriye Natasha la boss la namba la mariage la mariage kabisa niho yarari aberewe bimeze gute umubonye hagiye gasimbiza Natasha kandi uya musazi ko yarafise imanda zibi yarafise n'urubanza rw'umwana we yaronse diplome kandi urukundo yagombye yerekanye ni support ari abantu birengagiza kano kazi dukora ama n'abandi abona agaciro yani bayita support kabisa yarafise urubanza rw'umwana wiwe kandi subwa umuntu wese afise icamaze muri no entertainment yakoze urubanza Natasha aramushigikira nta numwe arashigikira bro kandi atanga icyo afise urabivuga bro so n'umutima mwiza kandi ndetse kubesha yarankoreye ikintu yaragize ikintu cyiza kwerekana kuko hari abantu batari bibaze ko Natasha yoza mu rubanza bivanye na kahise niki mugabo yaratahuye yuko ivyo nkora ntabikorana inzigo aba ari entertainment kuba ari gukuza industry kuko umuririmbyi nka Natasha uravye imitaha ashira muri no game ni menshi cyane gose amahera menshi cyane gose urumva ari umuntu nko n'umuntu wo gwa support twibutse yuko anafise na concert le 3 août ivyo sinzi ko amaze gusohoka list y'abaririmbyi ni 100% abarundi 100% abarundi niyo mpamvu rero ntuyakoze ikintu nk'icyo urabizi ko je namisemera yuko tegurwa ibitaramo by'abarundi 100% cyane gose wame bivuga wame bisaba cyane rero nkaha bari utugiye muri sama birahari Rose umengo rero bitaramo nka za Dunda na Buja FM bako Buja ko biheruka cyanyuma cyabaye 2017 ni kera cyane Karabasasi yagihombeje kijyagiye Ngo Karabasasi yagumuye abafana kabisa baramenagura ibiki bidaje urero novuga yuko ari amateka turiko turahindura ubundi baza byakahise bitarudiya ibi kunizere yuko imiziki yo mu Burundi Buda naguciriyemo iri kiravuzwa cyane gose twarugaye imipaka bari indirimbo zitagishika ngaha mu Burundi zoca he mugabo nizwe twijajara ngo twarugaye imipaka bisaba yuko tugaye imipaka dukore ko ataruko zizogaruka iga nta mahita hari hiti zirahari Buda nta ndirimbo ziri muri sigaje z'abarundi zihari hiti zirahari bro kaka ingene bimeze bisaba back to back tugumizeko rero ucuza gufisa karirimbo kamugaca wiryamira abarimvyi ntibakiriye ama-content turonka ama-content tuza kuyaga ko mu biganiro uca usanga mugana n'ijya polemique yari content iyo polemique si content yamaze kuva yamazwe n'imburugini wewe iyo si polemique uzoguma muri polemique imwe mu kintu kimwe gushika ryari abantu baca barambirwa
Nivyo kandi iyo polemique naragisho ndayivuze ko ivyo birakwiye birakwiye ese no cyangwa mvuga abantu nkuko mengo baba bandishe ndabagiye ya Buda twa twiteze kubona na ibundi muntu twiteze kubona yari Nerinati aza gukora ikinga ahubwo ntuzenya karabasase nawe yantere Sadbi yaramaye 500,000 urumva ko Sadbi azinda karabasase ntango ari nacuba acha kugira umva kazi industry ya no suvuga ngo arazi industry n'urubanza bro urubanza rwa mariage ntugwikorana ya cyane gose ushaka kuburinde baraterera niko bavyita urubanza bararuterera kandi muranda baraguinererano apana imfashanyo ntererano baraguterera niko bimeze mu romanze ya mariage udaterereje uburi umuntu mubi wagombye nugo rumanza nugo rugo nta gaciro rugira oya ntirunagenderwa ubwiyemezi cyane gose urumva imanza za mariage udaterereje ugo rugo ntirurama bataguterereye kandi no mu rubanza rwa mariage ntumenya abo muri kumwe na mutari kumwe je narabonye afe ko entertainment turi kumwe nagiye gusanga ari groupe yabaye créé sanga baregeranije amafaranga arenga miliyoni 2 baterereye basanga umwe yatanze 400 300 jenga dramati twarahuye pompa cyangwa bita 300,000 twahuye ku muri circulation bwene tuyo muri banke ndagute ntiyaraje no mu rubanza mbere urumva umutima ya ba bifesi bose baraterereye bande benshi urubanza nuko birangetse yuko industry ndi kumwe nabo naho mugenda gutya kuba vitani ingwane nabo nta numwe ari kwikura n'urufaranga na rumwe Nerinati nawe yaraguterereye Nerinati kandi yarakene umva guterera yarakene kijya kibanza yarakene nawe ni yicaye hajya abantu bamubona amakamera yose amuzoominge ameze nka nawe nagize mariage nziza yasana towe bobonere wari karavuga Nerinati wewe navuga Neriwari niyo yagiye musosoma kugira akora umuti agenda kugira kwera yaranshaka umva Idrisi uri bogare uriki we gusa nuko uyambika nabi na yandi uri mwiza we petite we mukecuru wewe unushaka ndagutwaye ugaje muri menopause ugafise namba ari 47 na 47 Buda na 47 reka swat Buda nibaze yuko maze uja muri menopause wewe utufanye dufanya genda igitega ubake ukarubura sinza kantu yubatse ngo ni park habwige mperuka igitega nanzi ko ngenda kugafotora kuko utagafotoye ntazosubira igitega ikintu cya mbere nzohere zogenda kwerekana ahantu umuntu bahaye amapaje haya amafaranga vrema yaciye bitwara kore ubwo ntiyagira ababibona yubatse udutete yafashe udutete aradushinga bakunze bakamo Buda reka ndagushimire kuri akayodo yego vrema kwe kandi congratulations again reka amakonte aza tuzoyaga ibintu musa dushaka kuyaga ivyerekeye urubanza rwawe ukuntu rwagenze nangorane papa asante sana Buda asante sana bakunzi bakamu TV Edan for real na Idris tuzosoma mu kindi kiganiro ciao ciao